Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar coba Iqra ke-5 halaman 24 membahas tentang lafaz Allah. Ini Siti, di halaman 24 ini kita akan membahas bahwa lafaz Allah itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, itu ya. Kapan dibaca Ya, Pak. lafaz Allah dibaca tebal nih? Apabila sebelumnya baris di atas tuh tebal. Kalau sebelumnya baris di bawah, Bismillah tipis. Ini tebal nih. Nanti yang tebal, yang ini yang tebal ya, yang tafkhim. Yang tipis nanti belakangan. Yuk silakan baca Ti. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Kenapa jadi qul huwallahu? Kan ada ahad ya. Iya, Pak. Terusin. Iya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kasih. Kemudian. Allahus somad. Allahus samad. Allah, jangan gitu. Allahus samad. Gitu lagunya. Allah. Allahus samad. Allahus somad. Kemudian. Alladzina taqaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Kemudian. Ini kol-kolah ujungnya ya. Ini banyak kol-kolah nih. Ini namanya kol-kolah kubro ya, kol-kolah besar. Karena huruf kol-kolahnya mah hidup dimatikan, dihentikan. Ini kol-kolah. Kemudian. Fa aksharu fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Kemudian. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Kemudian. Fa idahum bisahirah. Fa'idahum bisahirah. Kemudian. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Kemudian. Fazzolallahul mujahidin. Faddalallahul mujahidin. Aduh Siti nggak apa-apa Siti ya, Ya, sabar. Pak. Kemudian. Wallahu Allah, wallahu. jangan. Wah, Ya, Pak. nih Sit, Ya, kamu Pak. emang kamu masih greget-greget ya, masih takut ya? Masih. Saya takut salah gitu, Pak. Jangan. Wallahu waliyul mu'minin. Tenang kamu udah pinter kok. Ya, Pak. Wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian. Wa rabbul arsyil azim. Wa rabbul arsyil azim. Kemudian. Nggak kelihatan, Pak. Oh iya, nih di atasnya. Nih tilka. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Kemudian. Yubayyinullahu ayatih. Yubayyinullahu ayatih. Kemudian. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi
wal arham, wal Oh arham. iya Pak. Wat Mm-mm. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Bagus, suara Siti indah sekali. Nah ini lafaz Allah dibaca tipis titik nih. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di bawah tuh Bismillah. Beda dengan ini. Ini juga sama. Walaupun di atas, yang ini nih. Alhamdulillah. Ini dibaca tipis ya. Lillah billah. Yuk silakan baca tipis. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Bisa saya juga kayak Siti nih. Kemudian emang Siti doang yang bisa, saya juga bisa. Ayo Ti. Iya ya Pak. Khalaqal mauta wal hayah. Oh, jadi kamu tuh kayaknya bacanya masih ditekan-tekan, saya baru tahu. Oh, nah, mauta. Kalau nekernya agak ini kayak suara nenek nanti. Oh, wal mauta wal hayata. Iya. Jangan ditekan. Khalaqal mauta wal hayah. Ayo. Khalaqal mauta wal hayah. Tuh bisa. Kemudian niti. Kelihatan Pak. Ai afam tuh ada. Afa aminu maksrullah. Afa aminu afa aminu makrallah. Kemudian Wa yursilu alaikum khafazah. wayur wayursilu alaikum hafazah. Kemudian Wa huwa bi kulli syai'in alim. wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Wa huwal aliyul azim. wa huwal aliyul azim. Kemudian Yuhasibukum bihillah. Bentar Pak. Yuhasibukum bihillah. yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Kemudian Wallahu bima wow, tenang. Wallah, jangan buru-buru. Wallah. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Kulillahu asma. Ingat. Sebelum Iya laba-labanya Pak. di bawah apa di atas? Tipis Pak, tipis. Ya, kulillah. Jangan semua Iya. laba Allah. Mentang-mentang laba Allah semuanya tebal. Kuliwoh. Jangan kuliwoh, kulillah. Kamu ya. Kulillahu asra'u maksra. Kulillahu asra'u maksyara. Kemudian Wa kafa billahi syahida. wa kafa billahi syahida. Kemudian ya yang bawah. Oh ya.
Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Oh, Ti kemana Ti? Bapak yang kemana? Mic-nya ketutup Ti. Sorry Ti, Oh, sorry Ti, sorry. Mic saya kok nutup sendiri loh Ti, nggak ditutup kok. Saya saya ngomong pikir aja. batuk, Pak. Enggak, Ti. Enggak. Wallahi. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Kamu mar'a. Itu tuh yang bikin jelek tuh. Walladzi akhrajal mar'a. Ayo, Ti. Ya. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Kemudian Waja'alahu qurta'an ahwa. nih mau dengerin suara ini enggak? Ustazah. Walladzina hum li furujihim Bagus. hafizun. Ngajar-ngajar itu Pak Bagus. anak-anak. Kenapa? Ngajar-ngajar anak-anak. Ngajaran yang anak siapa? Anak pesantren. Siapa? Yang itu suara ibu-ibu tadi. Ini suara kamu, Masya Allah. Ma malakat aimanuhum Oh, saya pikir aw suara ma saya yang mana? malakat aimanuhum. Suara kan enak kan? Tuh enak ya. Latih terus. Orang itu 12 hari kan, Pak. Hah? 12 apa? Saringan. Bagus tuh. Udah ada ya. Itu maksud saya. Karena kalau tidak termotivasi untuk latihan, nggak akan bisa dan tak akan pernah bisa, ya. Itu. Jadi kalau gurunya ngomong A, B, ikutin. Iya. Selama gurunya benar. Tapi itu lama loh Pak saya. Nah, nggak apa-apa mau lama Saya itu dengerin itu Pak, apa perempuan di YouTube ngaji kan sama-sama perempuan kan. Saya niru itu awalnya. Iya kan Satu gitu ayat, usaha. Pak, satu ayat saya juga satu ayat. Gitu kan ada usaha ya. Oke, gitu Iya. dong. Itu hebat namanya Siti. Masih salah Pak. Belum didengar semua orang baru kan kamu ngirimin juga baru gimana Ya, itu terusin. nanti baik tuh Pak, tengah-tengah ini salah. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Yuk terus Ti. Nun mati atau tanwin ketemu ro ini idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ini tulisannya gini ya. Idgham bila gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan lam dan ro. Huruf idgham bila gunnah cuma dua, lam ro ya. Dimasukkan, dileburkan tanpa dengung dan tanpa ditahan. Ditahannya cuma sekedar aja. Man, mar gitu ya. Man jadi mar. Marro'a. Ayo kamu baca. Marro'a Marro'a. mirrizki. Mirizak. Mirizak ya jadinya. Mirizak. Dihentikan kan. Mirizkin jadi Mirrizak. mirizak. Kemudian. Oh iya Pak. Mirrabbihim. Mirabi. Mirrabbihim. Siti nggak ada indah-indah. Mirabihim. Kamu Mirrabbihim. udah kan ada kamu udah ketemu tuh cewek yang perempuan baca ikutin terus gitu ya lagunya. Mirabihim kemudian. Mirrusulih. Mirrusulih.
Kemudian, Nggak kelihatan Pak. oh nggak kelihatan dia nih. Wallah. Oh. Titik. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur halim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Ada sempurna. Ar-ra'ahu istaghna. Kenapa teh? Kayak ada itu ainnya, betul nggak Pak? Oh, udah lumayan tuh, udah dekatin itu udah lumayan. Iya. Terus Inna ila rabbikar ruj'a. Mana Pak Ustadz? mana ti? Hasib ini Enggak Pak, yang hilang. Oh, saya yang hilang. Terus aduh Siti. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ini suara perempuan nih. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian Lahu shihabar rasada. lahu shihabar rasada. Kemudian Walillahil akhiratu wal ula. kamu masih ditekan-tekan. Walillahil Iya, akhiratu wal. Oh, jangan ditekan-tekan. Falillahil akhiratu wal ula. Coba jangan ditekan-tekan. Ya Pak. Falil falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Coba lagi. Walillahil akhiratu wal ula. Kemudian Ya Pak. masih kurang bagus, tak apa-apa lah. Proses. Alawlah alaullahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Tuh gak ada neken. Alau Siti di Cipinang. Alallahi tawakkalna. Jangan ditekan. Oh, masih ditekan-tekan begitu. Ah, pantesan gak keluar-keluar anaknya ditekan-tekan. Jangan ditekan-tekan aduh Ti. Ya, sebentar kurang. Ain alau. Alaullahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian Walillahil asmaul husna. walillahil asmaul husna. Kemudian Nggak kelihatan, Pak. itu paling bawah. Fi aisyatir radiyah. Fi isyatir radiyah. Fi isyatir radiyah. Tenang, tenang, jangan ditekan. Kamu suka neken-neken mulu ah. Ulang. Fi aisyatir radiyah. Kemudian Fahajamuhum bi'idnillah. fahazamuhum bi'ilnillah. Bagus. Kemudian ini nun mati atau tanwin ketemu lam sama idgham bila gunnah. Yuk
Waman jadi wamal. Wamallam. Wa malam Wamallam. khairul lakum Khairul lakum. dzikr dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Kemudian Yauma idzil lil mukazzibin. yauma idzin lil mukadzibin. Kemudian Wallahu ghaniyyun halim. wallahu ghaniyun wallahu ghaniyun halim. Kemudian Faman lam yajid fasiyam salasati ayyam. faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian Fa illam yakul lahu walad fa illam yakul lahu walad faridatan minallah. faridatan minallah. Kemudian Walakin la tashurun. walakin la tash'urun. Kemudian Mimma romim mal mimmal ge mimmal mimma romim musqalun. mimma gharamim muthqalun. Kamu nggak ada lembut-lembutnya cewek nih. Aduh. Kemudian Nanti khairul laka minal ula. khairul laka minal ula. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Kemudian Mana Kak? Gak kelihatan. nih Ti. Ya Ti, semangat Ti. Ya Kak. Paling atas Ti. Ada Ti? Ada Kak. Hmm. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam. Jadi kalau ngajarin orang-orang dibentak-bentak karena kurang bentak. Kalau ini cowok ini, orangnya tomboy ceweknya. Jadi diajarinnya ini ajarin lembut. Alam naj'al lahu ainain. Ayo. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukan ainana, ainain. Bukan ainana. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian Wa hadainahun najdain. wa hadainahun najdain. Kemudian Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Kemudian
Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kemudian Ya qailana salah. inna Salah. ya Ya qailana, ya wailana. ya Kak ya Ya wailana inna kunna takin. Ya wailana inna kunna tagin. Tusuna biha autain. Tuhsuna biha audain. Kemudian Wa huwa khairur raziqin. wa huwa khairur raziqin. Inna ilallahi rajiun. Inna ilallahi ragibun. Kemudian Nggak kelihatan Pak. nah, kelihatan ya. Rokok Nih, Budal. Ya. Eti. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Kemudian Fattaqullaha wa'ti'un. fattaqullaha wa ati'un. Kemudian Wa ma massana min lughub. wa ma massana min lugub. Kemudian Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian Min ayyi syai'in khalaqah. min ayyi syai'in khalaqah. Illa man rahimahullah. Salah. Illa man rahimahullah. Salah. Mana Pak? Salah lagunya aja, lagunya tuh. Lagunya Ya, Pak. illa mar rahimahullah gitu doang. Ayo Ti, kamu tinggal lagunya aja nih Ti, kamu udah pinter sebetulnya. Yuk. Illa man rahimahullah. Illa mar rahimahullah. Kemudian Nggak kelihatan Pak. nih saya kul paling bawah. Saya mana Pak? Nih paling bawah nih, saya kuluna lillah. Saya quluna lillah. Saya kuluna lillah. Ya. Yu'ti malahu yatajakka. Yu'ti malahu yatadzakka. Kemudian Enggak kelihatan Pak. niti. Ini mad lazim musaqal kalimi. Mad tabi'i ketemu huruf bertasdid jadi ya. Yuk. Silakan Ti. Walazza. Ini Pak. Walazzallin.
waladdallin. Waladdallin. Ayo ulang Ti. Waladdallin. Kemudian Ja'atit tammatul kubra. ja ja'atil ja'atil tammatul kubra. Kemudian Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba diulang Ti. Inna ma'al usri yusra. Kok ngusri? Emang orang Tegal, orang Cilacap ya. Usri Iya, jangan Pak. ngusri. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian walam Wa- Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Wallahu ghaniyyun hamid. wallahu ghaniyun hamid. Fa idza ja'atis sakhah. فإذا جاءت الصاخة. Kemudian Wal amru yawma idzil lillah. wal amru yawma idzil lillah. Kemudian Wa kulu mir rizqih. wa kulu min rizqih. Kemudian Inna Allaha balighu amrih. innallaha balighu amrih. Kemudian Bal huwa khairul lakum. bal huwa khairul lakum. Kemudian Asyaitanu sawwala lahum. asyaitanu sawwala lahum. Wa inna lanahnu saffun. wa inna lanahnu saffun. Kemudian Wallahu waliyul muttaqin. wallahu waliyul ya. Ulang lagi. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Kemudian Alladzi yad'ul yatim. alladzi yad'ul yatim. Kemudian Innahu kana minadh dhalin. innahu kana minad dhalin. Iya, bagus. Nggak kelihatan, Pak. Belum. Belum, Pak. Yuk. Baca.
La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Panjang. Alladzi Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian Wa yu'tuna zakah. wa yu'tunaz zakah. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Tidak Kemudian kelihatan, Pak. ya likulli Likulli awwabin ham. Bentar, Pak. Likulli awwabin hafiz. hafid likulli awabin hafiz. Kemudian Wa huwal latiful khabir. wa huwal latiful khabir. Kemudian In inhum illa ya, Pak. ya Inhum illa yazunnun. inhum illa yazunnun. Kemudian Fara'ahu fi sawa'il jahim. fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian Wailul likulli humazatil lumazah. wailul likulli humazatil. Segera Wailul likulli humazatil lumazah. wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Hum ashabul masy'amah. hum ashabul masy'amah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Nggak kelihatan, Pak. Pinter. Ya belum, sabar. Ayo. Siti ini nggak sabar orangnya nih. Pantas gak jadi nggak sabar. Sabar ya. Kalau sabar jadi deh insya Allah. Yuk. Allah sabar. Panjang-panjang ini, Pak. Nggak apa-apa. Wa illam Wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kemudian Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Kemudian Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Kemudian Walamma fa, jaa bukan wa tapi fa, falama. Nggak kelihatan Pak. Mm-mm. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Pinter. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alhamdulillah tamat Iqra 5-nya ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, sudah ya. Ini Iqra 6 nun mati atau tanwin ketemu waw. Nah ini mulai idgham bi gunnah. Kamu tulis ya. Nah, Idgham bi gunnah. Kalau tadi bila ini bi, ini ya. ya. Idgham susah nulisnya ya. Idgham bi gunnah nanti deh. Ya Pak. Ini mosnya ke ini. Idgham bi gunnah. Kapan terjadi? Apabila ini nun mati atau tanwin ketemu waw. Min jadi miu ya. Miu ditahan, ada dengungnya. Miu tuh ada dengung. Kalau tadi kan nggak ada dengungnya, nggak ada tahan. Ini ditahan. Miu wahid. Ayo. Bentar Pak, sebentar. Kamu mau gitu doang terus. Kalau lagi sama kamu teh. Baru nulis Pak, baru nulis. Oh baru nulis. Iya. Suka ntar melulu ah. Ada ya enggak apa-apa. Yuk. Miwahid. Miwahid. Kemudian. Awalidi. Terus. Habban wa nabata. Habban wa nabata. Kemudian. Sirajan wahaja. Sirajan wahaja. Kemudian. Zajratan wahidah. Zajratan wahidah. Rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Adu wa hayar. Sebentar Pak. Z. Iya Zai. Adu wa hazana. Adu wa hazana. Kemudian. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kamu masih ditekan-tekan gitu ya.
cewek Iya, kok Pak. tomboy ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu yang rekaman kamu bisa lembut tuh. Kayak gitu latih terus ya. Enakan Ya, tadi saya dengerin. pasti. Kamu aja bingung. Ini suara siapa itu Ustazah? Coba. Kamu sendiri bingung dengan suaranya ya. Jadi indah memang kalau dilatih. Terus Iya, Pak ya. Saya sampai nggak kenal. iya kayak gitu suara itu. Kadang-kadang begitu suara itu. Kemudian. Ya, Pak. Mewaraihim muhit. Miwara miwaraihim muhit. Kemudian. Ahsanu asasawari ya. Ahsanu sa ujung lidah ya. Asa sawari ya. Kemudian Kana fahisyata wa makta. Benar, tak. Pak. Ya. Sebentar Pak. Ciri khasnya ini nih, ciri khasnya Siti kalau belajar sebentar, mau pikir itu sebentar udah telepon ada apa, bukan dia sebentar Enggak. mikir. Ayo kau nih. Kana fahisyata wa makta. Kana kana fahisyatan wa maqta. Kemudian Illa hamimau wa qasha. Oh, salah, kok Pak. Illa hamimau wa qassaqa. illa hamimau wa ghassaqa. Kemudian Wal akhiratu khairu wa abqa. wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Buhtana wa ismam mubina. buhtana wa ithman mubina. Kemudian Min waliyyin wala nasiran. min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Kamu udah pinter kok, tinggal lagunya aja ya. Tinggal melembutkan lagunya. Mungkin selama ini kamu keras hidupnya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.